Ibihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV, turagusuje ndetse nawe ukunda bwiza.com ukunda kwisoma, turakwifuriza amahoro y'Imana muri iki gitondo cyangwa se kuri aya manywa bitewe naho uri cyangwa se muri iri joro bitewe naho uri. Denis, amakuru yawe? Amakuru ni meza Miki. Twongeye twagarutse. Tubwira abantu ngo abatarakora subscribe bayikore, abayikoze nabo tubashimire kandi mukomeze kuduha inkunga y'ibitekerezo. Hari abaduhamagara bari hanze, abari mu Rwanda, abifuza bose ibyo bagenda badusaba nibyo babona twahindura cyangwa se twakwinjizamo, mwese turabashimira. Denis, tugiye ku nkuru rero ivuga ko urugiye kera ruhinyiza intwari cyangwa se covid n'ubutegetsi biracyafite amabanga menshi. Denis, biracyafite amabanga menshi, bya bihugu byabanje kwikerensa no kwerekana ko byo bitatinya. Amaherezo byatangiye kwakira inkingo, ndetse muri Tanzania ho batangiye no kuzitanga. Perezida w'iki gihugu yabaye wa mbere ku munsi w'ejo mukuru ufata. Ejo yabaye wa mbere, nahoze mbona abatanzania barimo bisharinga, harabo tubona kuri za social media ngira ngo bo bahise bafata ifoto ya First Lady w'u Rwanda bagaragaza ari gukingira. Urumva yari inkuru irimo iravugwa tu iwabo muri Tanzania. Mu kanya gato mbona batangiye no kuzana amafoto bavuga bati kabisa natwe tugiye mu murongo umwe n'uwabandi. Denis, rero ni ikintu wavuga ngo ukibaza covid aba bantu bo muri Tanzania ntibayemeraga, ndetse habayeho n'ama conflict hagati y'ibihugu Meki, ahubwo n'abaturage na n'ubu ngubu ngo abenshi ntibarumva neza iby'izi nkingo. Mayindi Magufuli yabashyizemo na n'ubu baracyazikomeyeho. Nahoze mbona cya kinyamakuru Citizen kivuga abanyamadini, haba abayisilamu, abaporoso n'abakirisitu bose bari gusaba leta ibisobanuro birambuye ngo kuri ziriya nkingo, ngo kugira ngo nabo babashe kubishishikariza abaturage. Ngira ngo Denis, urebye mbere ubwo covid yageraga muri Afrika ntago abantu benshi babyumvaga, harimo abategetsi ariko harimo n'abasenyeri bazikingiwe. Denis, kuko nk'uyu ni umupasiteri bakuvuga ko ngo ni askofu doctor shu apata uchansho ya corona, nyine n'umudokiteri ariko ni musenyeri wayifashe wafashe. Hari benshi bazifashe muri Tanzania ku munsi w'ejo, abarimo na perezida, minisitiri w'ubuzima, minisitiri uriya Majaliwa, arya ni minisitiri w'iki Majaliwa, ndibaza ni minisitiri, ashaka ko ari minisitiri w'abanye n'amahanga. Kasimu Majaliwa nawe ari mu bazi y'abatari w'ibikorwa remezo, komeruka aba mu bikorwa remezo kubwa Magufuli. Sinzi ubu ngubu antuza kiti ari prime minister ubu ngubu, ni prime minister ubu ngubu. Okay. So Denis, rero tugiye kuri corona n'ubutegetsi, twavuga ko corona nari ndimo ndibabwira nuko twari tugiye kugaragaza babashije gufata izi nkingo. Denis, ikigera mu East Africa, Tanzania yagiranye ibibazo n'ibihugu cyangwa se bamwe mu ba Tanzania, cyane cyane ndavuga ku mipaka, aho bamwe mu bashoferi bavaga muri Tanzania habayemo conflict hagati y'u Rwanda na Tanzania, ndetse iza no kuba hagati ya Kenya na Tanzania, kuko Tanzania yo ntiyemeraga ibijyanye na covid-19, bijyanye no kwinjira imwe, bijyanye no kuba hari ingamba zishobora gufatwa. None ibihugu nka Kenya ndetse n'u Rwanda ari uko bimeze. Ngira ngo Denis, byabaye saga ikomeye. Hari amakamyo yazaga ari menshi cyane agahera ku mupaka yabuze uko yinjira kubera icyo kibazo cyo kudapimwa, kubera ko u Rwanda rwo ntirwari mu mujyo umwe na Tanzania. U Rwanda rwo rwavugaga ruti tugomba gukoresha measures zashyizweho na OMS cyangwa se twe twasetinze zigomba kurinda abaturage bacu, ntago wowe ugomba kuza ngo wo kudapimwa. Abatanzania bati rero ntibishoboka. Ngira ngo hagiye hanavuga guhohoterwa kw'abanyarwanda batwara amakamyo banyuze Tanzania. Denis, byaravuzwe, ibyo byanavuzwe no ku ruhande rwa Kenya. Ngira ngo habaho imbaraga nyinshi, habayeho intervention ya Minisiteri y'Ubucuruzi ndetse n'abacuruzi bamwe na bamwe, private sector hano mu Rwanda bagiye bakora comment z'icyo kibazo cyagiye kiba. Urumva habayeho na intervention intervention ya Tanzania ya Kenya kuko nawe urabizi ko byabaye ku mupaka wayo, ndetse binakurura conflict. Hamwe bavuga ko bati hashobora ko harajemo n'ikibazo kijyanye na iriya ndege ya Kenya Airways. Ngira ngo habayeho uburyo gusa nkaho ihagarika ingendo. Denis, byose byavaga kuri covid cyane. None uyu munsi Tanzania iti natwe twemeye ko covid iri mu gihugu cyacu. Perezida Samia Suluhu yaravuze ati rwose buriya Tanzania ntago ari ikirwa. Yaje kubona ko atari mu gihe Magufuli yavuga ati aya ni amanyanga bamatse ibihugu bashaka kuzana mu bihugu byacu, kandi twe wapi
Magufuli avuga ati corona ni ibintu bisanzwe, aturanywa tangawizi ugakira. Ederi nawe yavuga ati umuntu usenga ntago yamutinyuka, ntabwo yarwara. Covid ngira ngo yagiye agaragara, Magufuli no mu nsengero yakoze campaign, amatora yarimo abantu benshi Denis cyane. Muri Tanzania ubuzima bwarakomeje ndetse n'ibitaramo byarabaga, ba Diamond bakoreshaga ibitaramo, imipira cyaba kuzura ibiki champion igikombe iriya kipe ikinamo na Kagere Medi Simba. So urumva rero Tanzania ho activité yarakomeje, ubucuruzi bwarakomeje, urujya n'uruza rurakomeza, ntago bazi lockdown cyari cyo, ntago bayizi rwose. Nicyo kimwe rero no mu Burundi naho kera kabaye, Uburundi bwemeye kwakira inkingo Denis, ariko Burundi ni mu gihe gito harashize Burundi bwemeye ko Covid iri mu gihugu cyabwo, kugira ngo byose bibaye nabwo nyuma y'urupfu rwa nyakwigendera Perezida Nkurunziza, aho Perezida Ndayishimiye akimara kujya ku butegetsi nawe yagaragaye kenshi yambaye udupfukamunwa, mu gihe Denis ako akenshi wenda agaragara yambaye udupfukamunwa ajya mu bihugu byo hanze, ariko yanavuze ko umwanzi bafite ukomeye ari Covid-19. Yego Denis, rero iki kintu kirakwereka iki? Birerekana nyine ko aba bayobozi bari baranze kumva Covid bakuwe mu nzira, cyangwa se bamwe niko babitekereza. Bamwe bavuga ko bakuwe mu nzira, bashobora kwemera, kuko nawe nutayemera ushobora gukurwa mu nzira Denis. Cyane niyo batankura mu nzira hari ibintu byinshi nshobora kuguhomba, ushobora nko kubuzwa kwideplasa uko bikwiye, cyangwa igihugu kikajya habi, igihugu gishobora kujya habi, kuko urumva mu minsi iri imbere bakubwira bati rega Denis uko bizagenda kose wese azemera, niba bakubwira ko hagiye kubaho passport yanuza ya Covid igaragaza ko uzajya ugenda werekana uvuga uti ngewe narakingiwe, ngewe ndi muzima nta burwayi mfite, kandi uyu munsi wa none abantu ntago bapfa kwinjira mu gihugu runaka badafite ibipimo bigaragaza ko ari bazima. Rero akenshi nigiye kwinjira mu gihugu baranakubaza muri ntuza wuzuzamo, ukagaragaza ese warakingiwe, ukagaragaza wakingiwe uruhe rukingo, ese ni zingahe wafashe, ibyo nuva bakamenya makuru kuri Covid. Nyuma rero yo kwerekana ko umuntu aba ataranduye, none hari igihe kizagira none ujye werekana ko nakingiwe, ufite passport ibigaragaza. So rero bivuze ngo aba bagabo ndetse n'uyu mubyeyi, aba bayobozi b'igihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi babyanga babyemera, nta handi niyo nzira ntabwo ari ibihugu nyine by'ibirwa nk'uko bavugaga, ntariba batemera guhangana na Covid, nta kindi gihugu baturanye bazagenderanira nacyo, kuko nta cyifuza gukomeza kwanduzwa icyo cyorezo. Nuvuga ngo Covid ubwayo ni passport ya diplomasi, Covid ni passport y'umutekano. Covid nuvuga ngo ingamba za Covid cyangwa se iyo passport ya Covid cyangwa se uburyo Covid uhangana na Covid bizakubera ahazaza hawe igihugu nuvuga ngo aba inshuti, abagenzi, ibi by'ubutwererane cyangwa se za diplomasi zizakorwa bireberwa mu ndererwamo ya Covid. Yuko hangana nose nuzi ko mu bihugu by'Uburayi bigira gutya bigakora amaliste y'abaturage b'ibihugu runaka bemerewe kuhinjira cyangwa batemewe kuhinjira, bagushyira ku murongo w'ahantu utashobora kuvuga ati iki gihugu nicyemerewe kugera hano rwose. So bivuze rero ngo Denis, aba bagabo cyangwa se aba bayobozi, aba bategetsi, iyo urebye Denis ariko ubona ko burya ukurikije iby'abayobozi, ukurikije ibyo Perezida Samia ndetse na Ndayishimiye bikwereka uburyo igihugu ushaka kukirebera muri perezida cyane, igihugu ushaka kukirebera muri perezida aba ari umuyobozi nyine. Niba perezida ashyizemo abaturage ko ibyo bintu atabyemera, ubwo ni igihugu cyose ntago kiri bubyemere, kuko ntiwambwira ngo ni system irahari, ariko se kuki Magufuli avuyeho undi umusimbuye si ya system ikabyemera byose, ari CCM niyo ikiri ku buyobozi. Niba CCM ikiri ku buyobozi, kuki hadahindutse ibitekerezo cyangwa se ngo kuki habaye change? Magufuli akiri ku buyobozi ntiyemeraga ibijyanye na Covid-19, kandi ubwo nabo yarayoboye nabo babyumvaga kimwe. Ngira ngo warabibonye Museveni ubwo yagiye muri Tanzania, we yagendaga yambaye agapfukamunwa, yagiye inshuro nyinshi, inshuro nk'ebyiri ahari cyane mu gihe cya Covid-19, ubwo banasinyaga ari amasezerano ajyanye n'uriya na Ruhombo, ariko
Denis Magufuli ntabwo yabaga yambaye agapfukamunwa cyane, ntabwo yigeze akemera na rimwe rwose. Magufuli yarinze atabaruka asezera ku isi y'abazima, ataremera ko covid ari indwara naturelle yizanye, avuga ko ari indwara yacuzwe n'abantu bafite indi migambi. ariko none nubwo yanacuzwe yayihaga ubukana bukeya yarayoroshya kuko nicyo cyatumye adashyiraho ingamba. Nyine yavuga ko abantu babi bayikoze badashobora kunesha ngo Imana izabarinda. Hari ibintu Denis abantu bagira Imana iba muri wowe, Imana iba muri njyewe. Niba umubiri wawe upfuye Imana izatura ese? Ni ikibazo. Bibiliya nayo ubwayo ivuga ko ngo abantu ni insengero z'Uwiteka. So uruvuga ngo wowe jewe nawe turi insengero. Nuvuga ngo ya Mana n'ubundi itura hehe mu mubiri. Even Denis nibi tuvuga tradition insengero za gakondo nazo ubwazo ntizijya mu myuka yindi, zijya mu bantu. Abantu nibo bajya kuranya byo bigirwa Mana cyangwa se ibindi bintu abantu bavuga basenga. Nuvuga ngo wowe kuba umuntu avuga ngo Imana ngizakurira, Imana izarinda ikise? Umubiri nuba wapfuye, umubiri nuba wishwe na corona, umubiri nuba wangiritse, Denis ntabwo Imana izabona itura. Urumva ko habaho kwibeshya abantu bagasenga ngo Mana ngo Imana ishobora kukurinda ariko ikurinda kuko nawe wagize uruhare. Kuko ngira ngo ujye unumva na Bibiliya ivuga ngo tera intambwe imwe gusa ndatera 99. So intambwe ngutera niyo kuvuga ngo ngiye nk'Imana nk'umuntu Imana yahaye ubwenge ndatera intambwe igana mu bwirinzi, hanyuma izindi ntambwe zirabiza Imana. So urumva ko Denis abantu bayobya abantu cyangwa se sino kubayobya cyangwa se abantu bafite filosofi zizamo Imana rimwe na rimwe byica abantu muri mentalite cyangwa se hari uburyo byica ubwonko. Niyo za bwonko rinda ariko ushobora gusesengura ugasanga niyo za bwonko Denis idafite navuga ko ridafite ishingiro. Kuko abantu bagiye banatwigisha ibijyanye n'Imana banareba bavuga bati Imana yizere ariko noneho ubwawe iyiteho kuko umubiri wawe cyangwa se ubwenge bwawe nibubura Imana ntizaboneka. Siko bimeze Denis. So Magufuli nawe nuko yavuga ati Imana izaturinda ariko byarangiye Magufuli apfuye. None Magufuli apfuye hajeho umusimbura banakoranaga ari vice president we Denis. Umve ko ubutegetsi burimo amabanga n'ukuntu covid-19 nayo bwayifite ibyihishe tuzamenya mu myaka 30 iri imbere. Ngira ngo urebye Samia nta namezi atanaramaraho Denis. Ariko ahise ahindura ibintu byose. Ahise abihindura. Ejo rero yavuze ko ngo hari n'abatanzania ngo bagiye ahubwo bafata zino nkingo ahandi hantu kubera ingendo nyine ibyo basabwaga n'ingendo bimwe twavugaga kugira ngo babashe gukomeza gukora business zabo. Kuko ntiwakwinjira mu gihugu runaka niba uri umucuruzi ufite ibintu byo gukora Dubai igihe utazemera kwerekana ko wakingiwe ntago washoboraga kuhinjira. Nyine nabo bageza Denis covid izanyuza abantu benshi. Ingamba zayo cyangwa se iki kintu cyitwa ngo passport ya covid aho abanyaburayi bamwe namwe ubungu banabigaragaza. Niyo nahuye n'umuzungu Denis aravuga ati jewe I got my vaccine. Ati jewe mfite vaccine zanjye ebyiri, mfite inkingo zanjye ebyiri. Abari fier akakubwira ati jewe inkingo zanjye ndazifite ebyiri narakingiwe. Ati nta kibazo. Nyine ukabona ko ni ibintu akuratira. Kuko hari nk'abo nzi rwose yakubwiraga ati jewe ati abaye gufata urwambere ati urwambere ndarufasha. Akakubwira nk'ikintu gikomeye cyane. Ajya gufata urwa kabiri ndarufasha urwa kabiri ariko mu gihe hano muri Afrika ho kuruha abantu kubera iki Denis ya myumvire ya kwaguhindura imyumvire gifite ikibazo gikomeye cyane ikibazo cyihisha mu iyobokamana. Denis urebye usanga ari ikintu cyihishe mu iyobokamana cyangwa se mu zindi nzira zindi ziyana imyemerere abantu bagatuma hari ibyo batumva Denis. Ariko ibyo bintu batumva ugasanga ni ibintu rimwe na rimwe bituma hari ibihugu bidatera imbere cyangwa se hari abantu bahora inyuma kubera izo mpamvu Denis. Tugiye ku Burundi Denis. Tugiye ku Burundi rero Burundi cyangwa kuri Tanzania icyo bavugaga. Kuri Tanzania icyo mbona nuko bakiriye inkingo zigera kuri 1 miliyoni ni inkingo nyinshi izo mu bwoko bwa Johnson, no inkingo zikorwa na Johnson & Johnson. Nizo abanyamerika banafasha benshi. Uru rukingo biravugwa ko ngo runakingira cyane nuza bura bwoko bwa Delta. Niko nahoze mbibona. Abanyamerika bafashe inkingo ngira ngo benshi bafashe izo ngizo. Twebwe zira dufite ngira ngo n'izabongereza zakozwe n'abongereza hari n'abahinde ndakeka sinzi za Pfizer na za Nuza na za AstraZeneca hano baze ngo nizazana inka. Uru rukingo rero ngo rushobora kuba rukora cyane batanze rwa Johnson & Johnson rushobora kuba rukora cyane kuri Delta na Lambda.
kuko urebye muri Amerika kugeza uyu munsi none bo ntago bafite ibibazo cyane bya covid. Iyi delta tuvuga iravugwa muri Amerika y'Amajyepfo, mu Buhinde, mu bihugu bimwe bimwe by'uburayi, ariko urebye abany'Amerika uyu munsi none ntago bagifite Denis bagihanganye n'ibintu bya covid cyane nkuko byari bimeze, kuko twahoraga twumva ngo harapfuye aba banduye aba urebye inkunduri muri Afurika y'ubutayu bwa Sahara, ikaba muri Aziya no muri Amerika y'Amajyepfo, nibo bantu bari mu bibazo bikomeye cyane. Mu Burundi rero naho nicyo gihugu ngo cyari cyaranze kwakira zino nkingo, ariko guverinoma y'iki gihugu amaherezo cyemeye ko nacyo kizikeneye. Ubwo rero kikaba gitegereje inkingo zizatangwa binyuze muri gahunda ya Covax. Covax ngira ngo ni gahunda y'umuryango w'abibumbye, aho ibihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika urebye ni na byose, ahubwo hafi ya byose bifata inkingo cyangwa se bihabwa izi nkingo nyine muri gahunda yitwa Covax. Rero abarundi nabo baje kwemera Denis nyuma yuko na nkuru nziza yavuga ko batazemera izi gahunda, bavuga ko ibi byose ari Imana ibirenze, bavuga ko Imana izabarinda. We yaje kwemera aragira. So Denis rero twavuga ko ubu ngubu nta gihugu na kimwe kitaremera corona. Nta na kimwe, ariko ngo Eritrea nayo iri mu bihugu bitaremera kwakira inkingo. Eritrea ntabwo irazemera. Ariko uko byagenda kose nayo ruzahinyuza intwari Denis. Ruzahinyuza intwari iri bidashaka kuba ikirwa, ubwo izemera inkingo nayo kugira ngo ibashe gusabana n'ibindi bihugu cyangwa gukorana nabyo. Kuko n'ibitabo ibyo baturage bayo ntago bazajya babasha kubona uburenganzira bwo kuva mu gihugu cyabo ngo binjire mu kindi, bizagorana rero. So urumva rero ko Denis ko yenda kose Denis ihinyuje intwari ntuza covid, ihinyuje abantu benshi ko yenda kose wakwanga tutabyemera. Ingamba zafashwe ubwazo zizakwereka ko byose bishoboka. Wahakana ntuzigera usohoka mu gihugu, wagira gute uko yenda kose uzemera uko byagenda kose. Ariko meke nabonye harya ejo ndi twavuga ko kuva mu rugo bishobora gutinda. Imibare nanone ikomeje kuba mibi, igeze kuri ngaye Denis, kudatanga icyizere iracyari muri za 900. Urumva rero ko ari ibintu bitoroshye na gato. Ejo habonetse ingahe? Ejo nahoze numva ko bari 900, reka nongere ncekinge neza, ariko ni muri za 900 mu bipimo bigera mu bihumbi 10. Ni abantu benshi. Kigali bari 139, bongeye bazamutse. Ejo bari muri 70. Ubu ngubu Kigali ni 139, Gicumbi 66, Gicumbi yaje hejuru. Gakenke nayo iri kuzamo, kandi Gakenke ntago iri muri lockdown. Hakazamo na Ruhango, ndabona ifite abantu benshi. Ruhango nabo bongeye kwiyongera, Kamonyi, Kayonza, Bugesera. Urabona rero ko imibare nanone iracyaba myinshi. Abantu 915 ejo nibo bagaragaye mu bipimo 7836. Biteye ubwoba, ukuvuga ngo ubwandu buri kuri 6%. Kandi iyo biri kuri 6% biba ari danger Denis. Biba ari dosiye kabisa, kuko ngira ngo ejo nabyumvishe ntuza Dr Sabe abivuga, avuga ko kuba ubwandu bugeze kuri 6 biba ari ikintu gikomeye cyane rwose. Ubwo ejo abamaze gupfa muri iki cyumweru cyangwa se mu minsi irindwi ishize ni bangana gute, kuko barabigaragaza? Abitabye Imana ku munsi w'ejo bari 5 mu cyumweru cyose 84. Abinjiye ibitaro uko nabyo barabivuga. Abinjiye ibitaro, abari mu bitaro 37, abashya mu minsi 7 ni 183, abarembye ni 61. Urumva ko ni benshi nanone, benshi cyane ukurigeranyije rero uko bigenda. Abasezerewe bo ari 22, mu minsi 7 ni 115. So Denis rero twihuse, urabona ko covid ikomeje kwiyongera mu gihugu cyacu cyane, abantu bakomeje kuba benshi cyane. Aho abamaze kwandura amaze kuba bangaye Denis? Abamaze kwandura muri rusange bagera
mu minsi 7 ndabona ari 7,836. iminsi 7 gusa yonyine mu gihugu hose. Denis rero twavuga ko imibare iteye ubwoba rwose, biragoye ko abantu bazava mu rugo, biragoye. ahubwo leta ishatse yakaza ingamba igashyiraho icyo bita igakomeza lockdown, ikavuga iti ebana muyihangane muyikamate kabisa 2 weeks tuzaba tumaze kumenya ikijya mbere, abakiraza barakize n'abanduye bazaba bamaze kwita, cyangwa se tuvuga urugero niba uyu munsi hari umuntu wamaze kuyandura tuzamukurikirana niba nyuma y'ibyumweru 2 abamaze gukira. Ariko Denis ngira ngo abantu basubira mu muhanda none bizaba hatari, abona ko abantu bafite ubwandu ni benshi cyane, kandi abangaba n'abantu bagenda basangwa hirya no hino mu ngo, birakabije. Nk'ibihugu za Tanzania n'u Burundi ubu cyangwa Kongo ubu abafite covid bangana gute? uko bo ntibigeze bajya mu ngamba. So urumva uyu munsi none nibwo bavuga ati reka dufate inkingo, nta byo kumubwira ngo lockdown ibiki n'ibiki ingamba ng'abantu imodoka zihagare n'ibiki wapi. Wibaza ko abantu noneho ni haramuka nanafunguye n'imipaka, abantu bazajya muri ibihugu bafite ibyago cyane bazayikurayo. So Denis ni hatari. Reka rero twikomeze Denis tujye kwindi nkuru, ngira ngo ni nayo nkuru ya nyuma, tugiye kwerekera muri Mozambique. Ngira ngo uyu munsi none nahantu tudashobora kurenza ingoyi Denis, nahantu tudashobora kurenza ingoyi uvuze amakuru ntuvuge uko bihagaze muri Mozambique, ngira ngo byaba ari ikibazo. Ni ahantu hakomeje guturuka amakuru atandukanye ajyanye n'uko ingabo z'u Rwanda zoherejweyo zirimo ziritwara ku nyeshyamba zo muri Cabo Delgado. Nyuma yaho mu minsi ishize bivuzwe ko hari abasirikare ba RDF bongeye kwica izindi nyeshyamba 26, ndetse hakaba harimo n'abafashwe miri. Hari ni mu gace ni kuwa 5 w'icyumweru gishize. Mu biterero byo guhashya zino nyeshyamba ngo byabereye mu mudugudu wa Mandela mu gace ka Muidumbe, ni mu ntara ya Cabo Delgado. Icyo gihe rero ngo hapfuye ibyihebe 26, hafatwa miri abandi 2. Ni ikinyamakuru Zitamani News cyabitangaje. Ubu rero biravugwa ko abandi basirikare b'u Rwanda bagera mu 100 ngo aberekeye ahandi hantu bita ngo ari Cayi, ni muri Cayi ahubwo ni muri iyo ntara. Naho ngo nahari hatewe n'inyeshyamba. BBC yavuze ko ari abasirikare nyine boherejwe gutabara ku biro by'ubutegetsi byitwa Cayi mu karere ka Makomia ko muri Cabo Delgado. Ngo naho rero zino nyeshyamba zari zateye. Bivuga ko rero igitero cyo gufata Awase cyagabwe ku cyumweru kigakomeza ku wa mbere, hagapfa benshi mu mirwano ahanini ku ruhande rw'inyeshyamba. Ku ruhande rw'abarwanye rw'abagiye kuzirasa bo ntago bigaragara Denis, ntago imibare igaragazwa. Gusa ngo hafashwe umujyi wo ku Cyambu wa Mochimboa da Praia. Uyu mujyi wari mu maboko y'inyeshyamba kuva mu kwa 8 umwaka ushize. Warigaruriwe, wamaze kwigarurirwa n'ingabo n'abarimo ingabo z'u Rwanda ndetse zifatije n'ingabo za Mozambique. Agira ngo Denis ngo izi nyeshyamba ntizorohewe, ngo RDF rimwe zikondagura kabisa biteye ubwoba, zifite ibibazo muri iyi minsi mu gihe zari zaramenyereye urugamba rurimo ingabo za Mozambique. Ngira ngo aho RDF yagereyo, ngira ngo kandi ngira ngo RDF yatangiye urugamba izindi ngabo zitaragerayo. Kuko uyu munsi none ngira ngo intangabo zindi zirajya usibye izo bavuga ngo zagiye guteguriza South Africa. Mozambique nayo kuwa 2 yohereje abasirikare 300. Mozambique, Afrika y'Epfo nayo irateganya kohereza Mozambique nayo cyangwa Botswana nako. Botswana niyo yohereje ingabo, ariko ngira ngo izo zose zigiye urugamba n'undi ruhinanye cyangwa se inyeshyamba zimaze kubikwamo ubwoba na RDF. Urumva rero hiyongeraho izo za Botswana, akajya izo 1500 za South Africa, dore ko ngo South Africa nayo izabasha izishyurira, nayo izishyurira. Ariko iyi deal yo kwishyurira biriho koko ntawamenya. Sinzi inyungu yabiri riba ari ukwerekana ko dukunda amahoro cyane no kurengera abari mu kaga, nabyo birashoboka. Ntawamenya gushora amafaranga mu kindi gihugu. Abanyagihugu bacyo bari bakeneye, yarakeneye kubaka amashuri, yarakeneye kubaka imihanda,
ku busa ngira ngo wenda okay harimo izindi nyungu zindi Denis ni nka bya bintu ushobora kukubwira ngo Denis ndaguha service be naye guhera ku buntu ariko naye nzi kuzampindi ku buntu buriya niko bimeze ni manguhe win so Denis rero ngira ngo muri iki gice cya Mozambique ntibyoroshye urumva SADC nayo itangiye kudeployinga yo ingabo zayo urumva nizigerayo urumva ko bizabitoroshye Denis ni moto ariko SADC ubona ko iragenda bigura unege gutabara igihugu kiri mu muryango umwe bakagenda baseta ibirenge gutya nabyo nta umuntu yabigaya Denis ngira ngo wenda akenshi nk'u Rwanda iyo ngira ngo abayobozi nibo bakunze kwivuga impamvu u Rwanda rushobora guhita rubikora cyane cyane biterwa n'ibyo rwahuye nabyo aho mu Rwanda habaye amahano ya genocide igihugu kikabura ugitabara ndetse n'abari bahari ntibagibashe kugira icyo bakora ngira ngo abayobozi bakunze bavuga ko batazigira barebera igihe hari abari mu kaga cyangwa se bari mu bibazo so rero ibihugu bya SADC urebye nibyo nakubwiye mu minsi yashize wo twaganiraga ni ibihugu bimaze igihe kinini bisa nkaho biri mu mahoro Denis bidafite ibibazo by'intambara bifite igisirikare kikuze ariko kitaheruka guhura n'izitere ngira ngo abantu bahura n'ibibazo bikomeye cyane cyane muri bihugu ni polisi zabo nazo zazirwana n'abajura cyangwa se n'imyigaragambyo kuko nibihugu bikunze kuba imyigaragambyo iyo bya za South Africa ikunze kuba imyigaragambyo nka Botswana nibaza ko ni igihugu gisa nk'igitekanye cyane kinakize nacyo gikungahaye ku mitungo kamere ibihugu byose nibihugu bikize Denis usanga byose bikize ku mabuye bikize ku buhinzi bikize yaba ubucuruzi nibihugu biri ku byambu biri ku nyanja biri ku mazi cyangwa se bifite uburyo bibasha gukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu buryo runaka so rero iyo urebye noneho usanga abantu bahari abantu bibera mu mahoro badamaraye bitandukanye natwe Denis bo gutabara nyine bavuga ati tuzaba tujyayo cyangwa turajyayo bajyayo nyine mu buryo buri procedure no bakugeza za procedure za bureaucracy ariko hano ureba uburyo ikintu kijyanye no gutabara cyo ni pafu kuko bazi uburyo Denis gutinda bishobora gutwara ubuzima bw'abantu benshi kandi ngira ngo urebye muri ntara Denis ni ntara imaze kugenderamo abantu benshi aho abarenga miliyoni nibaza cyangwa se ni miliyoni 3 barahunze abasaga ibihumbi bingaye nabo barishwe kandi n'abaturage bibasirwa cyane kuko abangaba izinyeshyamba ziri mu gace n'ubundi karimo umutungo kamere Denis bivuze ko rero abaturage barimo bakoreshwa mu nyage gukoreshwa imirimo ku gahato abandi bakaba bakwicwa utabyumva kimwe n'inyeshyamba bagomba gupfa Denis cyane Yes Denis nkuko twavugaga ngo ntabakomerekeye mu rugamba Denis burya mu rugamba ntago bari ubukwe kandi abo muhanganye mu rugamba rw'iki gihe ntago baba barasa amashaza nabo ntago bari amazi y'imigisha biravugwa rero ko ngo hari umusirikare w'u Rwanda waba warakomerekeye muri rwa rugamba rwa Mozambique ni ku itariki 26 nibwo byabaye hamwe twavugaga ko bagiye 23 ariho bagiye babasirikare 100 nibyo abasirikare bo bagiye ejo abangaba ni mu gace ka Ewase ka gace twakavuzeho mu minsi ishize ko habaye urugamba ariko ntago twari twabonye amakuru yo ku ruhande rw'u Rwanda uko byagenze ariko umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Colonel Ronald Rwivanga niyo babitangaje itangazamakuru avuga ko mu gace ka Ewase ingabo z'u Rwanda zikambitse hatewe n'inyeshyamba izisubiza inyuma yicamo zimwe ndetse umusirikare wayo umwe arakomereka mu rugendo rero ngo no umusirikare bamujyanye kwa muganga ku ivuriro izi nyeshyamba zongeye kubatega igico ariko nabwo zisubizwa inyuma byumvikane ko imirwano iriyo itoroshye ku mugani wawe urumva umwe arahiga undi agahiga undi kuko urumva z'u Rwanda zagiye kurwanya zino nyeshyamba kugira ngo zitsinde ariko urumva ntago nazo izo nyeshyamba nazo zorohewe Denis kuba zikubitwa
nazo ntizishimiye kuba ziri gukurwa aho ngaho. Urumva zirahiga ingabo z'u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda zikazihiga. Denis urumva ko bitoroshye nubwo ingabo z'u Rwanda zitsinda cyane zirimo zitsinda, ariko nkuko byavuzwe nyine n'uyu muvugizi w'ingabo z'u Rwanda ndetse na Dr Biruta Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, bigaragara ko ku rugamba nyine ari urugamba rutoroshye. Denis, ni urugamba rwose, ntabwo ari imikino iriyo. Ndetse hari aho Rwivanga avuze ko hari abarwanyi bishe bari kuri moto, iyo moto ngo bagasanga ifite plaque zo muri Tanzania. Bimwe twavuga ko nyine zino nyishyamba zikora abarwanyi mu bihugu bitandukanye birimo n'ibyo duturanye, za Tanzania, izo ngizo za Uganda, ndetse na ngo hafashwe n'inyandiko zari zifite na mudasobwa, izi nyandiko zari mu Giswahili. Iyo urebye izi abantu barwanyi bakoresha Igiswahili, ngira ngo na video zagiye zigaragaza abantu barwanyi zibagaragaza bavuga Igiswahili. Denis, ngira ngo ibyo byose ikigaragara nuko izi nyeshyamba zirokirita cyangwa se zikura abarwanyi muri bihugu bya East Africa. Abenshi niho bava, mu gihe uru rugamba rwo ruri kubera muri Afrika y'Amajyepfo. Ngayo rero ngo kuko bimeze ibiri kubera muri SADC, aho ingabo z'u Rwanda ziri kurwana n'inyeshyamba cyangwa se n'abitwa ibyihebe bari mu ntara ya Ihe. Denis, Cabo Delgado, intara imaze igitorohewe. Ngira ngo Denis, nkuko byanavuzwe no minsi, perezida wa Mozambique yishimiye iby'ingabo z'u Rwanda zakoze, abaha ishimwe cyangwa se abaha morale cyangwa se ababwira ko abashimira igikorwa barimo gukora. Nkuko twanabivuga, ingabo z'u Rwanda nizo zagezeyo mbere ndetse zanatangira urugamba mbere, izindi nazo zirimo ziri kujyaho zo mu bindi bihugu nyine bya SADC. Ndetse ngo ibi bikorwa ntabwo hazwi igihe bizamara, kuko ngo bizaterwa n'igihe ikibazo kizakemukira. Ni ukuvuga ngo bazava ari uko ikibazo gikemutse burundu. Ni ukuvuga ngo iyi mission ingabo z'u Rwanda zagiyemo ntago zizi ngo izarangira ryari. Denis, ni mission ishobora kuzamara ukwezi, ishobora kumara imyaka, ariko icy'ingenzi ikiriho nuko u Rwanda rwagiye kugarura amahoro muri iriya ntara. Reka tubashimire Denis. Reka tubashimire, bakomeze bakurikire Bwiza TV ibiganiro bagezaho, ndetse abashaka amakuru menshi arambuye bajya kuri bwiza.com bakayisoma. Izi nkuru zirahari, hari n'izindi zitandukanye zishobora kubereka uko ibi bintu biri kugenda, cyangwa se hirya no hino mu bindi bihugu cyangwa se no mu Rwanda, amakuru atandukanye. Abashaka ubuvugizi, inkuru z'ubuvugizi, kubakorera ubuvugizi, abafite ibitekerezo bitandukanye, mwese mwaduhamagara, hariho nimero, mwanatwandikira kuri email tukabafasha gukora inshingano zacu. Mukomeze kugira ibihe byiza rero. Denis, ndumva tutari buvuge byinshi cyane, ariko icyo twavuga nuko twavuze ku nkuru yuko covid izahinyuza benshi mu bategetsi, ndetse amabanga ari inyuma yayo y'amarido abantu benshi bazamenya mu myaka iri imbere. Denis, uko hari n'uzavuga ati buriya nge nemeye gukora biriya kubera icyari kindiho, ariko uyu munsi none akubwira uko byagenze. Ngira ngo tujya tubona abayobozi benshi bagera akakubwira uko byagenze cyane. Rero Denis, nduba twasoza. Reka dusoze dushimire abakunzi ba Bwiza TV ndetse na bwiza.com, kandi bajye bakomeza kubana natwe, bakoreshe bakomeze bakore subscribe, liking inkuru zacu, bazisangize n'abandi nyine nkuko nari mbivuze. Kandi bajye baduha n'ibitekerezo ku kintu bifuza ko twavugaho ubutaha, nabo bajye bagiramo uruhare. Bashaka kuduha ibitekerezo, ushaka kwifuza uti ndashaka kumuvuga ku nkuru nini, ku bintu byabaye nini, ku mateka cyangwa se ku biri kuba uyu munsi none, tukabishaka amakuru. Ni ukuvuga ngo kugira ngo dukore namwe mwatubera moteri, tukabasha gukora, cyangwa se mukatubera amavuta atuma dukora, dore ko twiyemeje gukora. Cyane ko mu minsi iri imbere Denis, nituzadushoboza tuzadukora n'ibiganiro imbona nkubone, tutiriwe dukora recorded, ahubwo bikaba live. Reka tubashimire, mukomeze kugira ibihe byiza, ibindi naho ubutaha. Nakagaruka.